Mia glok pie ko ba na ba amaranye fia. Fia ba anya nunola na ama hatotoro aropo maro arodu du matoro no ba amaranye fia anya tato na umada lodu matoro kanu ba jire la ba jije fia nona magona matrai magba fia ya na bia ngafma bia maroji to hang okay la poro ma wo bia mi Torgbuiga 3 avalia ba makenye fia ha amale magble na fia ko ya roko global a chief is a leader of a group of people or a community or a family yang lo to gliba mala bo o a glo na na mo do lebo kwega kaka in a more democratic way na na me mi Torgbuiga 3 ko afia ngema fifia no bejia ta flatse le mio mia da ko no bejia manya achio pakla achia mai kwenye ajio achijio gadaya nyito ha mia Torgbuiga ba vadam ye wo hama domno ajia nya nu hikangu bubu tohe vovon tohe ada plak pak pematohiara lah ye asyikho tohiara ha lang lak porang uma lemye wao domia asio holi hama agbanto yenya togbajio ye avavalia yenya avadajio atonlia yenya hojio yenye tonito ya ogaro ha domna ngwaifio anguchi fafa fiao fi hatotoro hongali yengo blama shi fiao gble fiao to fiao ga ka we roma hia moji nto e dom na o haro ko pie ko togbeji ma o nyawo abodo gbo wona mi ameho mi Torgbuiga mi doto Torgbuiga kuboka agbama agbe nye mi Torgbuiga mi ameho doto ma nyawo nya Torgbuiga o jia ganto enye doshikpe mi he ga kpere mango enye avadechi abo doshikpe ma ye mi Torgbuiga o to na dodwe eduakata rena ranwe numa tamia maro mi da dono goyimba yo Torgbuiga mo du mu mo ko alabe ahina mi Torgbuiga agbachi iha ikopa nya Torgbuiga gamadra ye kwenye dome awo Torgbuiga gbama yira kanye tronwa nya dala aganya gbadala agba yo no vuvu no dadamena mo remayima amu wodo vuvu no gbere many specialization o liala ba le wala gbana ta Torgbuiga gba nya gbada nya tronwa aro trenwa aganya dala ga awusa wo hakpo ta ramayoma ma ha onye fiawo remi ma gborogo wo wenye atrono adalaga agbedao amagao o kenye fiawo now na mi yire mi ato ngochi ugbo aro wo ha wo fojia iya atrono anakpe anagogo yinya mi ato gokoli ha wo ha wo foji na gava mi ato adalaza voi ta don ogbo ike ofefia ganya adalaza voi ya ajantonta oblona yenya chinakpe ama wono nyaro blombe nyatogbi adalaza voi to fojia chiglenyo doma ami omi ma blogafo kaka bia nyeba ajika fo mavi ofo chiglenyo doma ha gakala ngongloro nu ewo interview aro obiegbe Torgbuiga James Oklu Sandra Green Anlo Balaro Biegbe na nyamada ko either page 52 or 62 alafia Sandra ngleba Torgbuiga James Oklu remana eba nu enye adzovio fo janto toko enye chinakpe enye wo hauto now na yiremia to dahuma kundo gbo nu henye jia enye kpongbanle ye zagune manye no go hugbara humba kpongbanle je kundo lazan jago tobo mala Torgbuiga o fo jikpiaji ayaji masirafima
ye rokola bana imia to zogba ogbo e tuazi emina gbo to haji the red hunter the lanza ni anya wo fojia alagbala la moda ho ye nya jia no ayi yaku avia pogunumbo aro pogunambo tsenyi dome na agbewo je kanye pogunambo ovia ya ga tsenyi dome tana ga zogba gbagba alagbala ji o fi arumu ro ye nya ha o fo togbeji gigant ta togbe jawe mo aji nya togbo zo mo varo Anlo ma ya fa da klotomo elia do he de kon bu boro hongava zakeniato aro hi nwa kama za doma yenye achiji mo dodom ne gba ma fi ajipe o no nye fi aho mi to bi o dava o do ira mo no va gbajia yo no oro ma ji ka kama o yenye jigan o jian tonto o yenye nu to ke mo ma glo ta mi o mi apo jia adzogoma to tobi kugboka egbe ji gama draji kegbon afa nya me ho la fia nya lo kwa klam la da o ne doto gama drama nya ngutu vivio na gama dra tobi gba yi keje kegbon afa ame ho doto kegbon afa me nya o nya gava o klo chama o e maro ga gbo na ba zavia o ta janya toko yanya zoshikpa kla abadachi enye mie ame honya gamadoji ma vionya dogbo la ba le mozonzon ma dogbo nyigbo le mozonzon ma yozo mo tu tefo woto o Ghana malien songa ma gbe ko nyama interview mo tu mali pe tefo mo ha o confirm now ale o fumi now Ghana la ko no gloma Ghana ma ganhia ikwe ma block Torgbuiga Professor Torgbuiga Damajitoa a documented le Biola Faushi ikenya nya Torgbuiga ko the predecessor Torgbuiga ko vovolia fa nume makbele over report of the committee of inquiry into the affairs of the Anlo traditional area. Report of the committee of inquiry into the affairs of the Anlo traditional area. Page 2, number 8. Moderator, Madakuntonakli, Unhinama Clear, Inima Lafima, China, it is clearly. Gazetted document. Right, so page. Okay, so it is clearly there. Report of the Committee on Inquiry into the Affairs of the Anlo Traditional Affairs. Page 2, Mahla paragraph 8. Okay. Yeah. So it is said that on their journey towards the coast and at a place where they made their camp, Thiasri found that he had left behind him an important arm or royal badge called in the vernacular China. Thank you. When he wanted somebody to go back for it, his own children were dissuaded by their mother from going. The nephew of Thiasri, called Adelaja, was prevailed upon by his mother to go. All right. Okay. O Ghana Mali songa ta flate e ma interview ma roto Mali plataforma o un ko mi no se mo sundiata asu data ikalolo na no su alolo arola powerful ye Mali to glonam Ghana manya nko ye Mali to hon confirm le maga hi onu na platomu vous mi to fi ma mi va to Oyo ele fait quoi fima ya tobio so son fa kakao afiva rira katu oduduwa ovio we anofima agba la muru dueji oduduwa aji okangbi eji 7 princes and princesses we to nagodua katu over la katu yetu akemi atobio no fima po Yoruba to over drifting
southwest ward ye mia tɔgbiwo gadzo eye wodzo wo dometɔ ɖewo yi ɖe daxɔme efɔgbonu kple gbu afi ma ame aɖewo mia tɔgbiwo woto adale kple teƒewo eno riva mono ƒe balia me wotso ŋkɔ no ʋawo pɛpɛpɛ ye mia tɔgbiwo gake ɖe nu ame aɖewo va no dogbo nyigbo ye nye mia amewo le afiafia mia tɔgbi kple mia mamawo ame aɖewo va tsi tado tɔ ma wɔwoe nye adzashimari hawo alo adela dzavoe yi ke dzi adzashimari wɔwoe tsi tadoa kple miatɔ agavɔwo kple woƒe ame aɖewo eyi ne míawo hã míegatsɔ tado dogbo nyigboa ye míebe ŋɔtsi ye ma ya gɔkɔli kple tɔwo wo no ŋɔtsi hafi mia tɔgbi kple mia mamawo tso dogbo nyigboa va eye wova no agba la dome ko ɣe ma yia eye wònye fia ɖuɖua va zu domenyinu kɔ eto tɔgbigbea dzi va ge ɖe gemedzra dzi gemedzra megava li o wòva ge ɖe ʋenya kple nɔviwo dzi abe ale megblɔe na vadziglagbotsuehawo ke afi ma ʋenya ye nye amegã ko megãwo ke nye fiawo nye fia ne dogboawo megãwo etrɔnuwo delagãwo wɔwoe nye fiawo ne xlẽ mamata ƒe gbɔn 1978 akpɔ ge negro africa katã delagãwo etrɔnuwo priest kings essentially wɔwoe nye fiawo hafi nua va kekem zã wo dodom ta ʋenya efia wònye kugbɔkagbe efiae gbedae etrɔnuae adelae gemedzra nenema ke ʋenya nenema ke eye ʋenya nye fia ne dogboa ye do lɔ̃ ƒe hlɔ̃ gbãtɔ le aŋlɔ me womi lɔ̃ƒawo na delãwo kple amewo yi gbedzi wɔ be eye wogbɔ ɖo woyɔ te nu amewo na ye gblɔ nanewo be mi lɔ̃ƒawo hã mi koe ne wo hã ko ye mi nye lɔ̃ƒawo ye eye wove nɔvi adedze nyake yi hã eye wole community ame aɖewo dua me eto eva ge ɖe dua me eto hã elã sesẽ wole tsileƒe ye wole amama ye wòva de ye wova nɔ gbogbo ele amama dade wu ye wova kɔrɔpte aɖewo wova trɔ be amladawo ye ma ye yi hã yewo dzidzimeviwo zu amladawo gake gbãwo hã lɔ̃ƒawo koe wonye ta hlɔ̃ wodo tso ŋɔtsi fi hlɔ̃ bubu va wo yome edzem ŋɔtsia eyi wo nɔe mia tɔgbi alo dzɔviawo tɔgbi adelaza vevie nye adzashimari etso tado eve ŋɔtsi agbala dome ʋenya gbɔe wòva dze ye wòtso mɔnukpɔkpɔ ma edo fu ʋenyawo kple vadziglagbotsu yotse asɔgoe yewo dzi vie tso ŋkɔ ne be kponue eye kponue aɖe va yia wokple dadawo yi ɖe etadoa va nɔ tadoa fofowo de eye adzashimari kua hã ye tsinala nye zia ye wòdo ʋiʋli ne wo kple fofoaviawo maɖewo be ɖosi ve nyuie gbɔ maɖewo be nyuie dɔ me ɖewo va kple ye wòtsoe dzra ɖo ŋkeke aɖewo megbe wòyi ɖe go be metsoe fia mi nye sriɖa ma ʋenya gblɔ ye va nye ŋkɔ wo etsi esri etsi ko kponua megava dedem o wova contract alo va etui ɖe me be esri alo sri eye wole ŋɔtsia afi ma ʋu ye gbe ɖeka gba wobe dogbowo ƒe ame ɖeka kple gɔkɔlikɔmetɔwo wo fefefem ko gɔkɔlikɔmetɔwo tso enu ƒo dogbowo ƒe ame ɖeka ame aɖewo va gae ye wobe ko ƒo dodom wole abe ke ɖo yewo mu tso zi ne ko ale yi ne wobe gɔkɔli hã ƒo ame yewoe ko egblɔ na gɔkɔli be awoti be ɖe ku ame aɖewo be dogbo ŋutsu tsitsi ɖeka ye eku yewo be amea gɔkɔliwo vie tso nuwo ƒia aga ye ma ku kɔ eyi ne ŋkekewo eŋuwo kekem zã dodo ma wobe gɔkɔli srɔ̃ va kpo aga la amea wobe ku ame yi ma wo hã fi ma ye wòva gblẽ ne srɔ̃ ya gɔkɔli do dziku ye wòva te funya wɔwɔ mia dzilawo alo mia tɔgbiwo mia mamawo eyi ne fua te ɖe wo dzi hã yewo ɖoe be yewoadzo eye wo zozo ma hã ʋenya hã nye fia
ono yo Mamaga ro tɔgbia hã ye no ngono klo wu over ro fiare abo yo dzo vie yo fanyi aya na tsevie na yo gazo yo tson kwa na ta fo ba tsevie to tsevie o ga imsa yo va mara ha to aba tona ma nya tɔgbi pro nya mamaro to jagbe o va la gore po doma o dwaro ma ho pando danyi zolo Centro Coffee plata fa bubu kan rapadoma wa no la ro honga ho clora ba fa de hamiento mi sonye o clo ya fimawe amia Torgbui Wenya yo ga yimsa yo nyura via nye sro ya nye seba ya ga ke clo fo fovio o to joza fonye plata faro kam ma fi plata faro ha avanya ye clo ma pa gara maro la botaro kuma sante va fo nu to fo gbale honglo 2005 noa aglo Wenya ovi agbana leader advanced party are hafi na Wenya to va kloma gara to ba angle o to ta fo fun o to chitatio to batao kliko plata fo va dora kejio la klo o to fimo dora keji dora kata dora fugazo mai ki kanye zalu kofa ayo baro tagbia yo gatora fmasa o rifu do ha anochio gakeranu ko viara ka point nya bio ya chi tagbia akata ha viaro chi afiga keranu atuglada ha acha fi apanye do ho no kata po ayo gavaro we ya ka gamo no fota so ya re ya cha fi ma ayina tatue chalakla ahina da die tango moja ha yento yo nyu avio je kanya abui asreyo mato abui foi vio atoto platek badza wa we kwe ye ovado fia mi ayo fia ngolo ga da die tango yo bo ya ma ye ngolo rafia fia ke yi magale ngo kwe wona ma ko ma yo katan klero o chi nwa fima yenye nko go to na ngolo do yenye zonglo anglo ganzo to khodu nami ko Wenya nya me kanye ta to fia na do bo ye klo to ngo chefu va do ranglo ye na nko do ha ye du ya kata ye to plefi oto yo stronyo klo yo ma zelo to ko Wenya nglo du ko Wenya ye du ma oto ye nglo me ye du to nu ha ta ye nglo me ada bubu na do ha yi ha hu la mio zo ma hu basarang loma na ya guboro yon konyi la ba o we vai ta Wenya gba to ko pe ko ngoche o ze gwa motwe ahina mi va ro loma ahina Wenya chichima aga do marore no viaro va to gava ji bu va do ra gava ne mo je ma yo mo ko fifio ga kini bona yoga domo ro rapano klove na yo klove ana ta fo ha do ro ki gbo o to foreji wo do motora ka ya no ko pon ro no nya drum ono ba ago ya ino ka dom le wonuga ko ya va no popular ko no gbo ago no go wonu ya Wenya kenya she ni ko zonye ba ahina nka ko yi ma Wenya ko no vio wajigba ko tu okua na nye bo nya Torgbui srimbe ya wetutu a rola ba wajama dare enyina tefe ko yana ga no kwakpon rangu ba le no ya tu e ro enyina te ro so he o pa fiala ngo chena ga ka ma yina na mo ka wo ha o ba o nglo china ba ngo che ko do yen to via ba na ba kweve via ma yi ala ta tagbani ka ma yo do yo nyino via dalaza ba na ba kweve dalaza yi kwa ma shimaku o to mara klo rawuchi amama ya yo to se vo afi agbohunu ko yo gboko abe ye vio ye do mo yi ye yo nyino via va yi ko ala ba na e bu fia yo nyino via na va yi e ma ya o mo damare nyina tafu ko fifia nya ke ba ri nko no no fa ala o me fia pe nye susu we no no fo ba yo to ko bo wa fia ro la ko nya chi forito ko nya o fia ma garo fia ma ro fia o monye fia o nyo we yo no ta vi fu ma lo nu na mi nya jela o no tamra tu
who colonialist who va derema yeah you will introduce a policy of indirect rule a French over assimilation where oh nya to bi la fimo aba French ye vo na da ka indirect rule wo zan nya to bi fiaro wo doklo to fiamlo ratio wala maji fu pressure va mountain road over government recognition hafi o ban na fia ko government recognize amaji wala fu African intellectuals over imagine ye wala ba opo pressure la yo va relax ye tana lang purang wa colonia ta mo kata wo ma gana fia o mo fu pe fia o collaborate there o ko no do domraji hu afia magba ama 1940s klotomo afi fia ro gava o gava ro kan ko ama ha we ba afia ro va hara magba afia ro ke ama 1956 na enya jelo gaza gbagba gadojia 56-57 na yo garo nya togbi avanya vavalia amaro glomba yo manya bodo vanya vavalia nya fu amavo awon kuna mi nto anlo gavan gbashagba na manya kara manya vo vanya vavalia aviarole vanya fama gba yawo plefi o la fama gba takpie ko vanya gbanto atsohogba otogbia kuboka agbe yo jiji ye yaru fiaro ajimato gamadraji vadore haji oklo na via faji gran potu enya fata dagbanto na adogbo afi gavanya fata dagbanto na nglo ma fi yo kuku afi bubu babam gavao babam fiaru amma glomo labo lo fo wa mo do afio agbako do na lapai kanu kate lo fo ntu dava odufia odo kanashino nyamapa ayino no be afa dadaro otu wa nyino rokira no be ma nyamapa nyameka anani ruji ye akova hand 1776 to maji nyamapa ofu dagbaji go e bata hode akova 1776 nyamapa wo yoyo ne nyamapa owo fatata ha aro general nyamapa yoyo ne ye bofako mo nonyi damajo nonyi ato nonyi akpobi nonyi atogamato nonyi akato nonyi jisamo nonyi nyamla da fio lagboko fa tadanye mamanye aron lofo fofo nyamla da o mamo kata won ha fia oje na mara gbogbo ba lofo mo do fia o achiko funari aro gbako do la pai akwe togbi no chiviere bo kaka hafi ma akpa mi va studio ma ahonu ma dada kude Torgbui Wenya etonlia dodo noa dongwe babia do nonyi mekenya Wenya gbanto mekenya Wenya valia yema adem fia bala pakpere kalo fa shikebla tonvo adem odo Wenya valia gbanto yenya ikacho hogba valia nya ika odo 1956 alaba etonlia ya do mo la fia hafi mi ava pama madoto Jubilee Radio yika agbotado akumasa anya mia Torgbui da kai ka nanya ba odanu makuda mia pa da konu noa mi sronu choma alagbagba aka anya do samala cho gbofia atovovona ayo masa cho yi ha pa no fia fiama la kwadanu ma anamnya nya ba fia do la madu afia ye aussi haba mia create alo mia recreate English o do ta majema agbele na mia create alo mia recreate ajiade alo stool ade alaba amayi pon koma mia jima create ma alo recreate mdoa amama go ha ma ayodo kwiba fia la dogbo alaba akweba yepa nyuri ovia yakoya bo nwa do fia yikanya srin ayi jigloba le mayi moma amaga Wenya le dogboa fofo agamadira manya fiel ple Torgbui kabuaka ya manya fia onyo marako kuboka ya manya fia onyo nanya ba fofo manya fia wa susu katae amaga Wenya ya na ba yenya fia
Oba Torgbui Awua Etonlia Adam Anamialo. Okay. Novinya akpano biabia nwi to arema na bia. Yamanya nyebia. Agotaro kumasa. Biabia nwi ade. Ko haya afimado yo biabia nwa. Macho yon tofa agbanle sike onro le afa akpe eve atome. Akpe Platon. For 2005 le yevu fagbama. Okay. Page 32, chapter 4. Madaku ontona first and second paragraph anami. Afimari jinyaji. Ni kweda ba young college. Pobaka young college. The migration saga. Page 32. Oh, Bogbala. Now the author. Yeah, the migration saga of the Anlo of Ghana by Abotadwa Kumasa. Page 32, first and second paragraph. Inami. Okay, so the Dogbos under Wenya and the Ngochies under Agokoli lived together and shared many things in common. First paragraph of the Dogbos under Wenya and the Ngochies under Agokoli lived together and shared many things together. That's just the first sentence in the first paragraph. And then I think, should I continue the first paragraph? They, however, had their misgiving about each other, especially the succession of the Tado stool. Then let's go to the second paragraph. Okay, so okay. Fuflubaya al Angloma Agutaro Kumasa a Yuto sighting against La Conroy. I am judging him by his own Bible. Manyaningulio Alafia, yet Balaya Bagramia for studio. Mashama Kichi Konovakwe Aba Dogbos, the Dogbos under Wenya. And the notches and the Agokoli, Mako Tonyakpi is three group. Tando, Dogo Nibo, and the notches. Tando, they under Adela Javui. Namara and Damara, come on, Amamaya Fiana Mamao. Now, big guys, the page, Laifa Balakama, page 38. Thank you. Page 38, chapter 5. Maga Kuno Tonahli. Cho Mamaga Wenya Mamaki. Hey, Yato, Anlo Land Rafma, Namyasa. Mamaki, few Mamaki, Vassel, Nahinami. All right, so page 38, chapter 5. Okay, yeah. So I'm reading from the third paragraph. Mamaga Wenya was assisted in the Exodus by the following elders. Mamaga Wenya was assisted in the Exodus by the following elders. Sri Kli Dodi Fuga, okay, Dodi Fuga, Atogolo, Adelaja, Adejenyaki, Achuchio, Chiegbeje, Do Pono, Do Sechi, Blan Akoli, Ahafia, and Charlie. Is that okay? But it continues. The Abolos or the Abolos. Okay. Another document. Tifia Kore. Janovi, Bojiri. Janovi, Wela, Yavana Kaoji, Biabiama, Marumova Yeho. Maglonova, Yatobi Kuboka, where. Efia, okay. Labaya, Maima, Efia, on your throne, what the first king. Okay. Adala down, Amagan, Wawenye Fiao, Yodomatoroa, Wonya Adala, a Ganya, a throne wall, a Ganya, Badao. Okay. A bear, Yak Badurato, Tamiato Bigbao, Numa Katan, a Fia, Magan Hawako Yefio, a Yina, or Lanano Atan, Nanya Fiama Yikofako, a Fiawaito, a Fiarufania Dome.
godo via ha talent ma skill mo wo do exhibit ga yema via gamadra konyi dome achivu hafie ku ha gamadra ha nye trono gbedorato efia adala ha onye okay ma gere ko o dade ma te fie fie na e fo ma ko adakpe ko ga do sikpa e shi la ma glo no ba do sikpa ble ava de che wo nye mi ha nya fa jigan o to gbe yawo ta je lo shi o fa fiaru shi yawo insignia ro symbol wo we ma o ma glo no ba adalaza we to ha za shi mare ko nyi do me enye chi na pe amba o Jehovah do chi pa pe je oro magbe mo che to ha ma glo no ba yenye anakpe anagogo ta jigan mo vanya efiai fofo hanya tobiegbe fofo gamadra ple tobiegbe odoma ye onyi yakple yote wajinga koti ple sechio doma ye onyi ta dojia yenye adalaza we kwa zashimari konyi dome dogbo fajia ye vanya konyi dome dogbo faji ala fofuna ta do faji ye ngochi faji ala fofuna dogbo ple ta do faji vanya efielo ogbonyamano. Right, akpe history Torgbui awa afima atroda nuwa majiba manya nane nanya bala nana ma fikenya vanya apa fiarupa Professor Torgbui Damaji ambala kena vanya fiarupa abala kena nemina miaba Torgbui vanya banto valia nyanya balangloma afiao susuita o recognize me as a kingdom nya hierarchy adali ka ko daje shi fiao tohi fikenya Torgbui banya ko fiarupa okay je biale anyeba Torgbui ku bokagbe la dalanza voya wo ba yefo chinakba aro azovio fojere makenya ko ha even nya Torgbui gamadra la dalanza voya gamadra nya ko na dalanza voya la on tona gara ni ho ma yesu ma anyeba Torgbui gbo oje anya gamadra oje anya fanya oje ala ngona shimawe maraka magano maraka blamore ta vonya yenye fiana dogbo ya glomba tado street fofo pla Torgbui awo nye fiana tado dogbo onya ma pagara sikemia Torgbui vonya akplo to tomanye fa no manye fa wu mi vala gora angloma ye ube nglo yenye nko chi doshi ta vonya o fiaru fa de goma so dogbo onyigbo ava agbana do ngoche miso kwa de goma so agbana do ngoche sorry ava dora angloma yenye the leader of the areas migration yenye angodu fola ha do to ha ta yo fiaru fo mo esri ya ta flateni mi gbleta tele shenye awo mafia oba awo mafia fia kala babama ye ha yo tata ala fo na vonya to pieko ema nye fiaru fo blimo yo mi kokwa blimo ga kene bia ma madam no la ala ba numa de demo babia mo nya babia do yo ka amao biabiam ala ba amo na pomia pa Facebook fia magado biabiam ba pa gadawe ya abala paranu mala na tosheje bala fa para kala fa sheke bla ton voix dama yodo vanya avalia to ma yivu wasada fifia afiwo vanya ton liadom amara biabiam ba no ke jofi nyata fe anu gadawe azon abale na mi bo mi aro vanya ton lia na oli bili tavi fuma lo na mi ba ya manye fiel da gbadora to ko nya anu mo fu ma vi wana ha da ku vian la na ya jilo ka kemia jilo ro black pa bo yo bi no to mo haji ro ko glo no to he haji ro ko glo hu aro no blina maro na to mo gbazore mi aro na gazo anda jila ho ba kukum ye we ba magbo chichi reva kaka anye mi ojiji hohoho bo mi ari kaka na jiji fu ha tsoko yo ne e fiaru pa liko e ja liko ya fia ko roge bien la regilo all right so makarajiba nudodo na babiama wa yema gakafima atroda Torgbui nukla babia bubu adawa ika avaucho dogbo ika Dutor penyala mayumoma abale na glena dufia
henɔ ŋgɔ na wo ɖe ame bubu aɖe hã ɖo gaɖu fia le mayi mɔ me kplɔ wo ɖo eva. Abale mi gble ne be ʋenya etso yo nyravi esri fiedu habe ye tso fia mi nyasri da ko mi bu ye nye efia oro ko le mi nya sese no do kwero fia so he onu bo nye yo kpara nto ʋenya maku no to ma director for nyasri ko director fo mo he gbogbo ba ye ko sri ro fia ko sri le ngogbo ne aro ye to ma ganye fia mo nu ha mo le mo wo to jimo wala otoko jimo wala na vanyaro nya rokwito jila na ma yo nyino vi ko ga dara ngo bana na mo afro esra ta do wo so afie we do gbo mi afiare do bana nya fiare subo ho na wona adu aro ma hawo nyingla ma wo rofia ma ye du ha rofia ma subo ho na wo vo he na sara onu do he na wono na gbe na dano ha adu wo na ya dagba akola akara no amo ba yo tozo na hono ina rodang no o na re mauji ye duma ro mamo po adza shioba o ma ya akpakpam ra yo mu adzana na no yo nu re yo tsoga ba wenye yo nu no la ro yo fama ga yo tobi ko we ma nyefia vanya wo nu mo kata na dogbo numate o da bubu ra ja ba fia na ro ma ga na o nyefia la ba shi hala shi Torgbui Wenya III. Australia ta flatte do to fofo aro Torgbui Wenya III to she no vi ogbo aro to ve enila kwezaro afetu fiedu ma yoma manye ba do no do gbo do mi hafi ale ko nyina na protect aro hone ye nye numo matiro aro kita fo bo hore ta fo le mau plug ba tonkuma nyata fo na zania ni Gabriel. Right, akpa na numa dadao ma atwada Torgbui no ado babia de cover do munama fifia awama fia wi adanlia e ya lemiashi alaba fifia mi samba odo Wenya etonlia alaba nyabu bwado yo magase nyaba Wenya yekla nyigbla no aji jiola Badora Tonya Anglo is a spiritual stool. Ye Niglanua per dowopa doko sopla Wenya per dowopa. Yatananya ba Wenya du fia de meke bona apa doma wagani aba Badora Tonanglo. Yo miasa nyama. Magledong gwadong wade. Atsare amo wodo ha. Menye dora kakwe no amagboto shinu. Amunye trono nye gbedorato nya dalao nya hwafio agba mia me ho nya hwafio ro ma ha mia mamo ha de trono awe mienye aro gbedorato mienye na du fiala Africa nyigbanji aro anglo bako avudu he okatali trono okatali ere trono ma wonu no la rakawa ha na nye ye na dogbara fo dota owo konurata togbao le mawu ahodeno hoseyoli ala nye Christianity o amokata ala uma ta anyama glomola madau wo afiara sharako tronwe gbadoratoi manyo nyebe Wenya klo da zanya kiwo ke nye gbadorato wo ta nye gbadorato gao kaka wo ha fia wo nye fia we wo nye ye wo jiji ma vi wo do fia jisam ha do to ni amla da oma ma yo fia gbogbo ro bo do to Wenya ha ma plo na vi oma wo do pa fia wo ha. Okay. Okay. Ma block pe Torgbui professor Torgbui Damajitoa bia na bia nye be nyata fe nya bia nya rokuba awo mafia ifa fia ru fare alekono e ya madega mala nya Torgbui onu na ne dari gbona mi be awo mafia a trofia o nya ma duna go pona nkuma manya ceremonial chief onyo is a spiritual chief a king a trofia o nya kaka gbanu ka komyele niao amaro abotaro masaufa history umuno over distorte mi Torgbui for history the konu dadia over distorte
le nese uba awome if awome the name nkonto krafu nerokwi ye ovado biatopi vanya vado Anlo nyigbaje chonko na poba ye fia ye nlo zo nloga yo achigam ya tobie vanya shia ye yo nyuna vikpono ya rufia maduna go kpona wudi ivinanya Anlo viaru na gamayi na be akpekura renon ko ga chonkumam aru ro kon chonkum na tobi ni awo mafia mati kuma kpogo kakene na makuleji ka batrono look magagbalare ko ga nok so is it 19 Commissioner of Inquiry show Anlo Affairs 26 June 1969 majiba na page 26 appendix A na you Rakuku anya Torgbuiga global Anlo mafia madogoa nya tepe wonye Anlo mafia ni te oba Anlo mafia ro gare yi ivagia oglo na mi be nya Torgbuiga gokoli adoma ro ra ochi nya Torgbuiga sren yoma bono kwera ba do yikopo baba ha ke Anlo maga sanya ha yo klo nya Torgbuiga sren va dagbare afia ho ko klo dagbare afia ho no fi ma hu hafi Torgbuiga ta fi ma no yenya Anlo ma afi me title Anlo mafia adoto fi ma yo nya Anlo mafia la Anlo ha yo nya Anlo mafia la fia ho yo ba yo klo ga abaro yama amara maglofu Torgbuiga yema. Right up page 26 appendix A Torgbuiga Economy list of witnesses Anlo Affairs Committee of Inquiry Kata Emmanuel Asharisai District Administrative Officer Kata Jacob Adi Thompson Detective Inspector in Charge Kata District Robert Lawyer Komiga Tipo ASP Obuasi Ebenezer Kwashi Tamakolo Anlogan Avadada Katiriku Awusu Avelia Chief of Adultery Division of Anlogan Constance Yaolochu Secretary of Treasury Anglo Traditional Council Justine Kwebu Tonya former clerk of Anglo Local Council Kofi Besan Agogli Anlogan Amagashi Kudafa Fortune Teller of Kaji Gaveji Tetevi Tetelanyo Kaji Torgbuiga Tudabo Avelia Chief of Anlogan Inspector M.A.A. Asari CID in charge of District Headquarters Keta Corporal Kodo CID Keta Kobla Zeye Chagli Chief of Kaji Mr. Daniel Komi Apado Anglo ex-detainee Mr. Egbert William Segbao Pensioner Anlogan Mr. Johnny Gbagba Kushito ex-detainee Anlogan Torgbuiga Tamakolo III Dufia and Fiauputi Joseph Koblavi Sadika Anlogan and Atiavi Joachim Akolache IV Chief of Keji Torgbuiga Badu III of Anyako Torgbuiga Wenya II of Anlogan Matorafma Torgbuiga Wenya II of Torgbuiga Wenya II of Anlogan. Thank you. All right. Public So, document. Yeah, this is a public document. Tabia copy gbegedi na made ehiane naga hla khaya hanami Haya nuka lagamala. yema mama make Okay. Bachuchu 1978 Bachuchu. All right. So biograph page 12. Okay. What's the book? Hogbazan 1978. Yes. So title ya lagbana jema Hogbazan pakpara kalofa sheke bladrevo enyilia biographies of some Anglo rulers. The heading is Torgbuiga Wenya. Torgbuiga Wenya, who lived during the 17th century, led the present-day Anglo and related people in their migration from Noja, which we are calling Oche today, I think. So he founded the town of Angloga and the state of Anglo and was the progenitor of the Loafe clan of Anglo. Not much
is remembered about Wenya's early history, except that he became the head of the Dobo community comprising the future Anglos, Agu, etc. At this time, all the various communities to be later known as the Everlove at Ngoja under the authority of the Ngoja king. The Ngoja is Ngoche, present-day Ngoche. So when later the communities at Ngoja decided to migrate to escape the tyranny of King Agokoli, they broke into 3 divisions. Wenya, assisted by his nephew, the future Fiasri I, led the southern division, which included the Dobo. This division comprised people who splitted off group by group to found virtually all the towns and settlements in the southern third of present-day Overland. Wenya's own party hit the Ever coast at Atitati and then traveled east by canoe to the site of Keta, where it founded that town. Going westward again, Overlord, Torgbui. Okay, going westward again, Overland. Torgbui and Way were found. By now, Wenya had grown weak and feeble and had to be carried in a hammock. At one point, he decided he would go no further, that his bones had become shrunken, that is Manglo, which gave the name Anglo to the settlement that was founded there. The name came to be applied to all the 36 settlements founded by Wenya, his sons and nephews around the Keta Lagoon and the islands within it. Yes, Professor Aglo Nyama Legoma de Jama, Ale wo Afuduawe. 22. Yeah, Ale wo Afuduawe. Right. All right. Magada Halaga. Okay. Page 22. Page 22. All right. So the late clan of Anlo, that's Evers. The Loafe clan of Anlo, that's the Evers. Clemens D.K. Kudiabo. The Loafe clan is the premier clan of all the 15 clans of Anglo. It has more population than any of the other clans and has more land and property than any other clan in Anloland. It is well organized and is extremely group conscious to the extent that in 1957 the leading members of the clan got together and installed Wenya II as Dutor of Anglo. Anyanya DZEBLE CO. Do kuvia ba nyamba machichi ova no studio to aglonyado ma pofi glome wala o hanya hina sajiu lagbo ple na safiara yo so wonya ima bufon o pasusu mo ba express mara kama fon bugo mi va fia ni nyesa nyagila ogbo le balé o claim de research o mi o e agblom mi la e vike manu tonwo ye jahara gbama no no ji o lagbo ina nya o sam ko na he aglon ra fiara nya ge ba ha man so ka yi ha so o gbogbo ba nya a tronfier gamadra ajivi o madan enye kokui asongwe Abui Buiekpor Wenya IV aji Wenya atu madopui aji etse adezenyaki aji etse abaji grand potui sorry do abaji grand potui afi aji dotse hoto chamiga dotse hoto sachi wopo mozozo mama amado now ala ba yenya tronwo kanya magahi ke nye fianao le susumata do abaga potia ye ho tron yo ko trona na no do no ho o va ira bada chifama
le de ti fi ko wo fi tron aller au le avant de chia aux ans so va di grand le so va dada zo varo ma chama na zo ali fifi lai awu dona ko ko ka tan oli amaya mo po na ya dona na ma no fon ko de chia ko azu tron ko zo ye do bahara ko ma do na ma do tse ho to sachi enye chamiga na do bo yo varo nglo ma yi ko yi nya ifa do fe ma ho chiri adugbara ako chamina ofo Wenya. Okay. Ni o po alaba masa Mamaga ave nga machicha pike jumaga pike ma pike aganga pike amevo abe masi hapo boba Wenya eliu ye nyama na ka so hangu ga ka unkuna bo wo no fa dada wo bonu dronya vavalia uko jipima akoire achavi ovanyanya oyo kokoto nya la court kokoto na nyenya ba abe abadada be honya no honya gba na ka we droga ye wo we droga ga ko ava fi agba ni tsoma abubu glom na mi no honya gba ka we droga nka fa jipika onye na hohoga fa nya onye na hohoga dro a cover fe me adro ni ma jibo nya ha ka wo la fi ya studio ha gbogbomba how many studio Jubilee Radio ba bere badada idoma badada wo no la nya drum nya ka drum wo la na nya drudi magada khanya no mo po ko ora ka pa so no nya no ko vire ma nya na ka so fika droge na le nya ka droge na so nya ma a shira ga ro la ko nya oge ta anya chi azanyi mikata mi popom nya ma nya ke nyo fura na ma o ga ka nya ma nya ke o Torgbui string bobo Torgbui sele nya nya ma ni o afia ga le nya shi ko bubora kama ga la okono mi va nya ovo furi nya mele dutofo Anlo do da shikin mana wonu yawo na nya yo Torgbui do nya ro bloto mo gloni nya nyi blog mo gloni ka ko glo sha ro fiai ro yi kala ni yo tsona ma inana na mo de na nya ba ni ma nya o da shikin mo na ni ta na sanya da de no you avekanga ya ida no via bo yo sa chi za vutor la kenya ora manani ka ko nya ba studio ali do mrata ka mi va fia ko nya no mi afu mi awo nya ko na mi nya no ozum bano ya bato amachi maga yo koklo yo kokozio fifia maganya wa o yolo susuva eli na kunya no yo na runu nya hadodo planya ye li fifia ko wala studio koklo ya va koklo ziova koklo nya ma o ma yin abe mi o tsi o mi va fia ko ya va daurani bano ni omula mo ponyo ni ezo awo atsa ko ni le revima na ba ponyo yana ba pove sakla so ye ploko mi ko ni de ko aga pa ma gali fifia wodi apa quickly koma anamon popo miafa nyasela babia do lo shi won bia ala ba mietetem de afie garden no so minti blana re komia atere afie garden Torgbui ma aho anya da chugbo nanya ba yoyo la obia pa babia ovo miega babia no doga mon poko miashi noga ala ba babia yo la Facebook fia u blana ho manyana mate kata halago miafa test console ha sokbo babia ma jema bia nya ba nui ma asronya ba stand to be corrected do lompoa o plamla dawe do fia la ngoloma ye nanya ba lenanama ye Wenya ika nyafia abale na dema na Wenya gbanto valia fi ye tonli akpon fia i hanya lompoa o ko mia choko ba i ha fia do la nya kama kawe do ya fia alo ma kawe do a Wenya fia ma bia na nama
magblɔ be hã lɔƒo kple amladawo koe garo nɛ. Okay. Le kpɔɖeŋu me fia mi fia gbla ma eva ɖɔ fia ɖa agavawo hã be yewoa yewo to ke ɖɔ fia na yewo ɖokui evɔ me nenema wole o tsamawo hã dze wo yome evɔ lɔƒewo kple amladawo ɖɔ fia gake meɖo fia be wo menye fia wo meɖoa fia o wo hã ɖoa fia ke biabia nye be woawoe menye fia wo nya fia gave efia ɖom na wo ɖokui kple amewo hã si ke wo ƒo lɔƒewo kple amladawo dɔ aɖewo hã wɔwɔ me hã enyawo mu enya ɖewo ƒe mu eho. Akpa okay ke aku via rek ka fina ko pia ya mabia Torgbui Wenya tonlia ika mi doa mi hida go mi twefia do ho fifi afia magblo pie ko ba afia toke rolia oro la toke. Okay. Konwa do le mi wona. Okay. Menye adutofo arodu boda nya hafi. Okay. Aro ho le mi wona duo kata nyana nyatefe ayi mi afo raga ni klan mi Torgbuiga ha mi klan badada ha ni ga klan Marku ni amana kona na ba yo klan yo Torgbuiga Torgbuiga badada ha ni klan. Okay. Mi ga klan ke na wenye mi ha schedule ara jizon mi la ko jizon mi la afi magba chichero afama yeze mi preliminary activities so goma ake amonye du boda nyo dokova zo ba social media we ala gbagba ba na nu hike mo la boda du bo ha ya to so he o che kakara aduma ye na ba wana ho mi o du ma toro va gara social media ake ma la bo yi no yi na na ma. Okay. All right go ya so he ko do ne Torgbui ako via rek ko mi apu ka fo gwa na nyasala apa na Torgbui professor Torgbui Damaji kple Dumaga Vitus Agbeko suima ko kpedang wenye be enya tadudu kple adukli dudu nam be eduyo edu Anlo duya nya Torgbui Wenya vajigla potui sechi kple adejenyakiwo oko fovu ofagbe ko twia egba tanduodo na globe ado afima mediem. I draw that statement. La ba Anlo Kingdom mediem to kami ta na do ta flache ba anyama maglo mediem right abotado kumasa ple nya jila unya jinyala unya Dumaga pike ma mevo ya jinyala unya oje shimwi unyamwi be anyinya tobiakwa oku mi afa history ike manya na mawlo ava site Anlo yuto against me la fao mabia le abotado kumasa fonu fofo le Jubilee Radio be His Excellency Dana Bodapi doya inya fiato awo abenya jipito abenya jito na awomazia ya madaku mawo brief ni ada lafia mafia no biada ko anya masia awon kunam about the history teller or the storyteller abotalo kumasa ava toraf ma boblombe His Excellency Dana Bodapi nya jipito na tobisui malana na mau jipito de aba jito nya na voto to la ma ba jito de ala la ka gbegbe jebe na nya ba afiade yikofa ye made kem galejia jodi ye jito chofu ma yike jia nya to yo point na fuma no ni appoint be ama gai na po jagbo jafe dedi no ye fi ma ye jito vana ka kana fuma makan o va no ni vous pomme a chiama agui e jadiko amea le jadia e fa zu jato ka o me akpo jadi vu afi odofia ka o va zu e fiato. Okay. Ta education na yiwe. Okay. Ta ka de mi aglobe bubuto dana boda ku ya fiato nya fia. Fiato. Thank you. Okay. Avo maga bia ba manya ba ni awo mo la ogbogbon ba mi Wenya Roma ko usurin awode mada kama javi una Torgbui suria mi osoro ni vie onya enwa enya miawo la fawo mi osoro ni vie
anya masama le fiak blama nya so ni view nya aleke nanya bare mi nya Torgbui Wenya remal nu yu review akpli dem chi adwa va do fia manya be jovio pono ton le oshi fiak beve ponuli ajika drafo ponuli ajimahada ponuli bianya be agbotaro kuma sare fifi nya spokesperson na jovia ho Dumaga mevo enya spokesperson na jovia ho Pono toyo mayora jovia ponori makarajiba yi maka Jubilee Radio amiashiewa doko miashio abe amayo egloa evangtinya edanuama manya do miashio abe nyandela na Anloland ko makarajiba susuma tawo miashio ma tahame labai madoto opedza dodoa ama konamba do miashio aba amayo gla evangtinya na dua bo va de nu de ka va do ma ga kemio mi pe ba nu ya jojo ma ja ba mia akada fiato na Torgbui Wenya nu nya se nya da chu gbogba hafi na enya bubu adali alo evangtinya glola bubu adali ke ya evangtinya to vovoa ke wo kweve mia kweso na hia ba mia pe fiato ble ntinya glola bubu ade ve Sound City Studio ya no nyi nkuma kula nkuma fie amole mia pa ntinya mala ba abawo na mia de moma hamanya bobo ya donya ko miena na ga mianya na le bobo na mia ha mia va fie mole ko mia di mana numo koko tadi tonava minya ka kumya kuni okay ai maraku majoma block pie ko ba mia fo amevo masiba ba Torgbui bodzai ya tape yewo adoro ya domro konye mabuwa anya amabubu rakedo kero ya meta fo domro ya tape ya va awo mtoto mauro azonya tafonya na matonya gleshishe yenye ba nyejo mia tsomo npokwa Torgbui maga ponya tara ko mi agere yoyo laoji also minti blaton ko po gadan nu ijonya ba na mi yinfu na ma yoyo mi apa telephone a blink na mi na monu popo nya sela do hi babiado le tamana wa amama kokogota mi na monu popo amave aro mi ga to troga studio magaro manya mayo wa botaro kuma sa plan no via plan miao po jijiu ba mia va no mia fa vo fori nyamle Dutor anyu ba nya yo mia nu la fama agere nya nu ma ala ba mare no vi iko ya mare no vi ta ma bi ba mia va studio manyanya nya o mia fa fia ma nya jiji ba mi ple mia fo mia nu akokpi ma kpamu ka bo mia yo mia nu no hiana mia obiebo mia ra fode na mia zonroji aro mia osono mia juku mia roze da David akpe amachichi towade kaka susuita nya ha magbele na menya ba zerodo ya ala du agboho yenenya ba mia mia dogola atogodo ye mia adanuma na mia no amakoa la mia mayo sifia pasusuma amama kpoko susuma ta nya ha magbele. All right. All right. Akbe 05031182225 plus 0544930007. Yenya kapojeshia. Amachichiwe la pamana yatana gada kajia tokuku dadama onupona nove bubuna noma alaba nudodo mito na vano anusrom yela. Maho no fibanto de akaji. Na vikela kajina. Hello. Hello. Amachicha pike ma me voya. Akwe. Hello. Barakuku mankosam amachicha. Maba amachicha pike ma me voya chowe. Akwe mankosam wezo. Ajojinam tobanya le moji etwa. Majiba mana na Anlo Kingdom ni bakatananya. Beta flati, manya Torgbui bojo ton le aye don ba ma ba glonyare ko. Okay. Yento abe Anlo wo fe agbe manu kula ena ma enye glom nya gbale nye Anlo fe ogbe toto kle konu arewo nyemanya na mia to Torgbui damaji kle Torgbui akwa nyemanya no hla gbale ma po gbale ma do 1994
nuke na be so mai va servifia o ma poi ye na anyare le ba wa kitwere nwo avalia mia to globaro anglo mafia ba pa to the color fa na bladro born na 1474 ye mia pa piadudu awom jia yiji nuke na be so mai va 1957 ni ko do ma to the kablo america ba 1995 ye ozuba Torgbui Wenya piadudu madze hafi obado khama make wodo e ka yo muji yo pia wa fi oba bubudum fifia majumana onya be enu gadire mano blomba glito to le mia pa nyon sogo numa we mia tram alebe alo lebe mia zore ngobe ya yeten zozomo manya Torgbui atwa Torgbui damaji nyu abale won be yo nyamane enya o to globeri enya manya bo no wanya glinya no mojo anyu nanya bo da chenya manwu alebe mia ba no ila kwima mia gbonya tepe ela ba yo de no gwa manyi cho ba globe ma yo o do matore ka ikenyo pa ma chichi le ngobe ma biegbe ni o glona ma masi edadi afi makata yo amabu bo ha ita nanya bo ba yo glonyari nya bio pa so ma bu miele be anglo duko na nyonani magbo etso nidia bon le nye radio na mele jube libere ta flache nya tepo ma tomato dolele nya tepo ma tomato dolele ita mina na nya fre nya to nya tepo be anglo duko na no yinami ma nya be nya gbe o e magbo so ni so yawra gbe be nani ponyo ya poko clover ele nani anoji abayire nu manyeta nu oga yitai ela ba nu mozo le mi adomieho nu ma ozo le mi adomieho ita ma le be mi ademo ba oga yiji o ta onesi masha ma to blonana bana ngolaure masha ma to ngunu akaka ga ma nyanya tape o ngro Magabon, Benyagban, 1994, you do. Anlo Pego, Gatoto, Conwaro, no Ponuto, Torgbui Wenya, Amanya, Le Dogonibo, Afi never do fear. A never do fear. Jipiraka. That can yami, Yenya, our Matia Pajipi. Ye, or Robert Kobe. As I know, Gogomba, our Matiari, no sermon. Ba mafia wonya abale Torgbui tegli no roba do bonibo ina kano ate home e dodan ye chodu Torgbui gokoli pe to dia ite nye etonko nya nya kplola ba awo mafia nya ntonya awo ba mafia nya tepe afia manya nu no popon kabakabo no khna agban la wo problem le matare do komade kukuna ba no zabagba Manya de nyeba nya toto nya pa ngongo 1983 ka yema biato Torgbui Dalanza avaliashi bene avo do nuola o le nyashi no je amaton lo na so wada do shi lo wo gbogbo nya pon ti nya angulo be glito to gbogbo ha ona dura da ka ba service nu ma mo ko ne ponyo ala ko mi noge wa ha khia jimla la na abe ya gbolomele onye to bibi amayo manyo na no sesem magablon ba menye to bi bodo ton ya yedon ba magonya ko nyente brele ru kunyechi aba me keso no to anwo we zozo manwu ne akpena mi bo mi ro nwo ke muchinyara ka fa mi ashi no no ta flate na nuozo yi wongule darinu makka wonya empirical fact or historical fact amakbo te fangule daria e wa ma tutu ka tan le te fo pe nu maka ngule are yo nya nu raka are yo pe o ka tan bo nu maga ka o ye nu nglo ga me ha fa tamasu plato ko awoni ba wo tutu via rovana e na nka ko yim o ga glom na mo ko wo tutu ro noma afina nu ngla lova balang lova o sam huwa onto susu na maime ple amohio glo anyara kakle wonya nyike opo wonya nyanda to nanye ba yokuma
onyenya teƒea yewo ŋlɔna ko wonɔ wo harmonizing ʋu alo nɔ wo ƒoƒome ƒoƒo hafi tsɔ nya teƒe aɖe dana ɖi eɖewo lia ne woŋlɔe da ɖi hã wogava nɔ eme dzrom alo revisem kɔ nenema nuŋɔŋlɔwo eyi nema hafi woŋlɔ bible hã nenema koe ne kpo Matthew tɔ Mark tɔ John tɔ kple tɔmɔ vovototo vivi aɖewo le me togbɔ be wodze agbagba harmonize wo hã nenema wònɔ ne ma gake nyadada aɖe nɔ me nyatsi ɖeka ko ya metrɔna o ya wo hã woate anu mia si hafi mianu yiwo accommodating individual differences ya nɔ anyi kaɖedze be babia ya le míaƒe nugɔmesese nua le kpɔɖome fia nye zia mía tɔgbi damadzia yewo tɔgbi yɔvi ɖeka hã va zu mama ye míeyɔna be mama ketɔ ko ye nye nyɔnufia le nye zia ŋu eye eta nyɔnufiawo wome sɔgbɔ mía mama ɖewo lia wotsɔ dzowoe kevi kplɔ mía tɔgbiwo ɖo yi aʋagbe dzi ko wonɔ nuɖuɖu mam no ko yi hã ne woyi aʋaxɔme siwo kɔ ne wogbɔ wodɔ mama baxe no ye nye wo hã woƒe fiaɖuɖu ƒe dzesi wonɔ lɔ ɖe dom be nyɔnu kpo ga medɔ gblɔ wu o tɔwoe nye atsibla gã ye hã ahamawo nye wo si gake enyɔnuvi aɖewo hã woto nutuanu edetu le kpɔɖeŋu me mía mama yakagbe le atɔkɔ ye hã le tua da ko míesi be wodo ezi ɖoko nye menya ne ye abaxea ko wodo nɛ lo ya ɖe mía dzi anya ko kpie kɔ nyɔnufiawo nɔ anyietsã gake womebɔ míawo mía gbɔ ye ma me gblɔ mama ketɔ ye dzi lagbo kofa rebisa kofa damadzi ƒe tɔgbiyevi míaƒe kadzi tɔgbinya kaklo ƒe vi dzegлекpi ye va zu mama ketɔ akpe wonya taƒonya yo míaƒe nyataƒonya kpie ko nye be abale yi ne mío ŋgɔgbetɔ mía nɔvia ɖewo gblɔe na tefla tse míawo fia nyawo menyawo nye mía da ɖe dutoƒo ano mía niwo challenge mo nenye be nyawo dzɔ la ɖoko le wo mía ƒoƒo ta ƒu kɔ agblẽ nugɔmesese nava nyateƒe ya medze anyi ʋli na ɖoko va dzɔ be mesia me geɖe gã nyenye dzim na ɖokui ye wòyi ma la gake míagblɔ ne mía viawo be edzi mega eɖewo ƒo alo megatsi dzimaɖeɖi be o enugbegblẽ aɖe dzɔdzɔm aŋlɔ mo míawo foe aɖe mie la ale ko mía tɔgbi ƒe dɔ ye wòwɔ tso keke eŋɔtsi hekplɔ mo tso eŋɔtsia ʋuu eva ŋlɔ ɖe aŋlɔ ko henye ya tso dua yewo ŋkɔe le dua ŋu míade bubu ŋu ale yewo ŋkɔ ga atu anyi abe dutɔ na yewo fɔ ko ɖe mie le be kple si be tɔgbia hã nakpe ɖe efiawo eli eŋutsi mí katã míadɔ alɔ sɔgbe ɖe dua ŋu akplɔe wòadze fiato adze gato ade ŋgɔgbe domeviwo hã nakpɔ dzidzedze woƒe dzidziwo nave me no mí katã míakpɔ ŋkɔ yia míƒe afɔko ɖe mí le megawɔ na wo be míawo ɖe míeva be míagbe du o edu ya mía tɔgbiwo mía mamawoe tui míawo míete gblɔ ge be dua ne gbã o míawo to taxiwoe míenye míedɔ to ku eto ne nɔ gbe mía fɔxɔŋu me yi ke mele nenema na be ye tɔgbiwoe tso du ya o ye mamawo tui o ɖo mahĩ ye anɔ fɔ ɖewo ɖem kple si be dua na gbã ne gbã kɔ etsi mí katã mía ŋu míatɔ mele nenema o míawo ale yi ke dua na nyo akpɔ ŋgɔgbe yia yewo fɔ ɖe mí le akpe tɔgbi ɔbe eya hã le mí tana aƒo tana mí fie ko yo akpe nyateƒe sue ke ma gblɔ kpe ɖe ŋue nye be mía fofo nye dumega PK Mamevɔ egblɔ nya ɖe be togbɔwo wova ɖɔ fia 14 nane me 1474 menye nyateƒe o on record gbalẽwo le mía si fún nye ko ɖewo vio Ngotchedu was established somewhere 1501 Ngotche settlement was established Ngotche settlement 1501 ta 1501 ma you establish Ngotche settlement ta yekaye venya tro 1501 ma ogo ha wo va do fima reko ta yekaye o tro fima afi va rofi
Tam you research me. Avalia ha so maga kpɔ kpɔ ŋunye be ye ma mi gblɔ tɔgbi gã gblɔ ni professor Damaji gblɔ be Utah wa sɔhɛwo la ŋlɔ me di mande ke Mamaga Abui o alabe mi te du gbãge o ke boŋ nugɔmesese na me nuyawo ye miaƒe dumega ɖeka hã gblẽ nugɔmesese na me nuyawo. Right, akpe aƒetɔ tsi miase wo nya susue akɔ. Mada akpe be nugɔmesese blibo va eye dumegã pi ke ame vɔ ƒo nu mega ƒo nu ba le o ƒo nu etsɔ va yi no nugɔmesese aɖe va kple me yiwo katã woyɔ hã nugɔmesese va nu ma ta ko mie le afi ya ɖo mie da akpe na ame sia ame nu ka ya ŋlɔ wɔne megblɔ ho be wole be nu yiwo na tewo da sike nu me ne wo nɔewo sike ya ko miagade nu me ne me se nane gɔme o menɔ ƒãwo tame o to nana de o ne me se nane gɔme o bie nɔvi o eɖe me no kɔ nugɔmesese na nɔ anyi ko aʋanya ɖeke naneke mega fifia megblɔ be susu va eli ava megali o ta miaŋlɔ mi gazɔ ɖe me nenama míedze ŋutifafa ablɔɖe kple lɔlɔ na ƒo míaƒe nugɔmesesewo katã ƒuta be nu ɖe me sia me nanɔ le ŋutifafa me.